감사합니다. ялангуяа бүгдэлхийд сайн мэдээг тараа гэсэн таны тушаалын дагуу Монголд таны олон ажилчдыг бэлтгэх энэ теологийн библийн сургуулийг ажилуулах үйлчлэх боломж өгсөнд баярлалаа. 교수하시는 목사님들에게 지와 명철을 주시고 또 진리를 바로 증거할 수 있는 능력을 주시옵소서. Пасторууд манда мэрэгүү ухааныг өгч үннийг зөв дамжуулахад нь туслаарай. 또 듣는 학생들도 말씀을 신실하게 듣고 그 말씀으로 자신을 잘 만들어가서 결과적으로 몽골 선교에 하나님의 역사를 이루게 주시옵소서. Суралцж байгаа оюутнуудад ч гэсэн та мэрэгүү ухааныг дүүргэж өгч таны үгийг итгэмжтэйгээр суралцаад мөн цаашаа олон хүмүүст таны үгийг үнэн зөв дамжуулахад нь тусалж өгөөрэй. 또 아픈 학생들을 하나님이 긍휼히 여기시고 치료해 주시옵소서. Бас өвчтэй байгаа оюутнуудтай маань та хамт байж эдгэж өгөөрэй. 또 통역하는 우리 통과 사모님과 또 오강대책 사무를 하나님께서 축복하시옵소서. Бас орчуулж байгаа тунгаа болон ууган цэцгийг та өрөөж өгөөрэй. 이 시간 말씀을 전하시는 이승주 목사님에게 하나님의 은혜의 역사가 함께하여 주시옵소서. Энэ цагт таны үгийг заах Исэмж пасторт таны гайхалтай ивэл ирүүл дүүрэн байх болтугай. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 예수님 нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘. 요나서를 찾으세요. 연하 номыг гаргаарай. 연하 номыг. 자, 이 본서의 저자는 요나입니다. Энэ номыг бичигч нь болохоор Йона байна. 그 요나는 히브리어로 비둘기라는 뜻을 갖고 있습니다. Йона гэдэг нэр болохоор еврейгээр тагтаа гэсэн утгатай. 기록 연대는 BC 771년에서 754년경입니다. 771년에서 754년. 자, бичсэн оных нь хувьд болохоор манай нэмнэх 771-ээс 754 оны хооронд хизээ нэг цагт нь бичигдсэн гэж үздэг. 당시에 아수르의 수도 그 니느웨는 큰 성읍이라고 불렸습니다. 자, тухайн үеийн Ассирийн нийслэлээс Ниневе хотыг болохоор агуу хот гэж нэрлэдэг байсан. 아수르의 수도 니느웨. их хот гэж нэрлэдэг байсан. Ассирийн нийслэл Ниневег. 그 어린 아이들이 12만 명이 될 정도로 아주 큰 도시라고 성경은 기록되어 있습니다. 12만? 12만. 네. 어린 아이들입니다. 네. тэгээд одоо зөвхөн балчир хүүхдүүд нь л гэхэд 120 мянга орчим гэж тоологдож байсан. Тийм олон хүн амтай хот байсан байна. 당시의 니느웨는 BC 765년에 역병이 발생했습니다. 전염병이죠. 자, түүгээс аваад үзэх юм бол манай нэмнэх 765 оны үед болохоор тэнд халдварт өвчин гарсан гэж хэлэгдсэн байгаа. 또다시 BC 763년에 두 번째 또 역병이 발생했습니다. 700몇 년이요? 763년. 63년. 자, тэгээд бас 763 тий 2 жилийн дараа дахиад одоо халдварт өвчин гарсан. Одоо тахал юм уу тий халдварт өвчин гарсан гэж түүхэнд бичигдсэн байгаа. 그러니까 2년 동안 그 역병이 두 번씩이나 크게 발생했던 것입니다. За тэгэхээр 2 жилийн хугацаанд маш аюултай тийм
халдварт өвчин 2-2удаа тохиолджээ. 그래서 국가적으로 큰 어려움을 겪고 있었던 때입니다. За тэгээд улс орны хувьд бол нэлээд их тийм асуудалтай хүнд хэцүү үе байсан байна. 이처럼 당시에 니느웨 백성들은 멸망에 대한 큰 위기감으로 이 두려움과 이 공포 속에서 지내야 했던 것입니다. За тийм учраас одоо баахан үхэл хагцал үзсэн ийм хүнд хэцүү байсан учраас Ниневегийн оршин суугчид одоо сүүрэл, мөхөл, аюул, үхэл гэсэн тийм айцаар дүүрэн байсан байна. 이때 하나님은 요나 선지자를 보내서 그들이 회개하도록 이렇게 요나 선지자를 보내게 됩니다. За тэгээ яг ийм үед нь бурхан ишүүдүүлэгч Йонаг тийш нийлгээж гимшлийн тунхагийг одоо тунхаглуулахыг хүссэн. 요나 선지자가 외치는 그 말씀은 앞으로 40일이 지나면 니느웨 성읍이 무너진다라는 말씀입니다. За тэгээд Йонагийн тунхагласан тэр гимшлийн тунхаг нь болохоор цаашд одоо хэрвээ гимшихгүй байх юм бол 40 өдрийн дараа Ниневе хот сүрнэ гэсэн тийм тунхаг байсан. 이 말을 듣고 아수르 왕으로부터 시작해서 신하들과 모든 백성들이 하나님 앞에 회개하게 됩니다. За тэгээ энэ үгийг сонсоод Ассирийн хаан болон Ниневед байсан Ассирийн хаан болон ассирчууд тэгээд хааны түшмэл гэх мэтчлэн бүх хүмүүс бурхны өмнө гимшсэн байгаа. 그 회개하는 그 내용이 다음과 같이 기록되어 있습니다. За тэгээд тэгж нь одоо гимшсэн тухайд нь ингэж бичсэн байна. 그들이 모두 금식을 했다고 했습니다. Тэд бүгдээрээ мацаг барин гимшсэн гэж байна. 그리고 하나님께 간절히 부르짖고 그 모든 악한 길에서 떠나게 된다고 말했습니다. За тэгээд бүхий л одоо эзэн бурханд очиж хашгиран залбирч тэгээд бүхий л тэр бузар муу замуудаасаа эргэсэн гэж байна. 이와 같은 그 회개 운동으로 니느웨는 멸망하지 않고 구원을 받게 됩니다. За ингээд энэ гимшлийн хөдөлгөөнд энэ явагдсан учраас бурхан тэднийг өршөөж тэгээд эцэст нь Ниневе бол сүрэлгүй үлдсэн байгаа. 그래서 요나서는 전 인류에 대한 하나님의 주권이 강하게 선포되는 그러한 성경입니다. Тэгэхээр Йона ном бол нэгэсэндээ бүх хүн төрлөختөнд хандсан бурхны 하나님의 뭐가 하나님의 주권. бурхны одоо бүрэн эрх мэдлийг тунхагласан ном гэж хэлж болно. 그래서 특별히 이방 나라에 대한 이스라엘의 그 선교적인 사명을 매우 강조하고 있습니다. Ялангуяа хар үндэстнүүдэд хандсан Израилийн тэр илгээлтийн үүрэг хариуцлагыг маш одоо хүчтэйгээр илэрхийлсэн ном юм аа. 또한 요나가 물고기 뱃속에서 3일간 고통을 당한 후에 물고기가 그를 육지로 토하여 낸 사건이 나옵니다. За бас нэгэн гайхамшиг үйл явдал гардаг тийм ээ. Том авраг загас Йонаг залгаад тэгээ Йонаг тэр загасныг эзэнд 3 хоносны дараа тэр загас Йонаг их газар руу хуурай газар руу бөөлж гаргадаг. 사건은 역사적으로 실제 일어났던 사건입니다. Тэгээ энэ үйл явдал болохоор ямар нэг үлгэр домог биш яг түүхэнд болсон бодит явдал байгаа. 그래서 예수님께서도 요나의 이 사건을 요나의 표적이라고 불렀습니다. Тийм учраас Есүс ч гэсэн Йонад тохиолдсон энэ явдлыг
юу гэж нэрлсэн бэ гэхээр Йонагийн тэмдэг гэж нэрлсэн байдаг. 그래서 이 요나의 표적은 그 예수님이 십자가에 죽으시고 3일 후에 부활할 것을 예표하는 것으로 예수님께서 해석을 해 주셨습니다. За тэгээд энэ Йонагийн тэмдэг гэж нэрлсэн энэ үйл явдлыг Есүс өөрийнхөө тэр үхэлтэй холбож, амьлалттай холбож Есүс хүн төрлөختний гэмийн нүглийн төлөө нас бараад оршуулгадаад тэгээ 3 дахь өдрөө үхлээс эргэж амьлна гэсэн тэр гайхамшигт үйлсийнхээ тэмдэг гэж тайлбарласан байгаа. 이것이 마태복음 12장 40절에 기록이 되어 있습니다. Энэ тухай Матай 12-ын 40-р эшлэлээр өгүүлсэн байгаа. 그 마태복음 12장 40절 한번 읽어주시기 바랍니다. За Матай 12-ын 40-р эшлэлийг уншийе. Йона аврах загсны гидсэнд 3 өдөр 3 шөнө байсанчлан хүний хүү газрын зүрхэнд 3 өдөр 3 шөнө байх болно. 이와 같이 그 요나가 물고기 뱃속에 3일 동안 있다가 육지로 나온 사건을 예수님께서는 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하는 사건으로 이렇게 해석을 해 주셨습니다. Тэгэхээр энд өгүүлсэнчлэн Йона аврах загсны гидсэнд 3 өдөр 3 шөнө байсан тэр түүхэн үйл явдлыг Есүс өөрийнхөө тэр үхэл ба амьлалттай холбож тайлбарласан байна. 요나서를 우리가 공부할 때 참 매우 중요한 진리들을 깨달을 수가 있습니다. За түүнээс гадна бас бид нар Йона номоос маш чухал үннүүдэд суралцах болно. 자, 그러면 요나 1장, 요나서 1장, 요나의 불순종과 하나님의 징계에 대해서 나옵니다. За Йона номын 1-р бүлэг болохоор Йонагийн дуулуургүй байдал ба бурхны шийтгэл гэсэн ерөнхий гарчигтай байна. 요나는 모두 넉 장, 4장으로 되어 있습니다. За Йона ном болохоор нийтдээ 4 бүлэгтэй. 그래서 요나 1장은 요나의 불순종과 하나님의 징계에 대해서 기록하고 있습니다. За тэр дундаас 1-р бүлэг нь болохоор Йонагийн дуулуургүй байдал ба бурхны шийтгэл гэсэн гарчигтай байна. 그러면 요나 1장 대지를 말씀드리겠습니다. За тэгээд 1-р бүлэг маань дотроо бас хэрхэн хуваагдж байгааг хэлж өгье. 첫 번째 대지. За 1-р хэсэг нь 여호와께서 요나를 니느웨로 보내심. эзэн Йонаг Ниневе рүү илгээсэн. 1절로 2절입니다. 1-ээс 2-р эшлэл. 두 번째 대지. За 2-р хэсэг нь 요나가 타시스로 도망함. 3절. Йона Таршиш руу зугтсан. 도망갑니다. 3-р эшлэл дангараа. 3절. 세 번째 대지. За 3-р хэсэг. 요나가 배 타고 도망하다가 이 풍랑을 만납니다. 풍랑을 만남. 풍랑. 거기까지. 바다에서 풍랑을 만나. Йона зүгтах замдаа шуурхтай таарсан. 이건 보통 풍랑, 일반적인 풍랑이 아니고 특별한 하나님의 어떤 섭리에 의해서 일어나는 아주 큰 풍랑을 말합니다. Гэхдээ энэ далайн шуурга болохоор зүгээр жирийн байгалийн үзэгдэл төдий тийм шуурга байгаагүй бүр бурхны төлөвлөж илгээсэн хүчтэй далайн шуурга байсан. 4절로 10절입니다. Энэ нь 4-өөс 10-р эшлэл. 네 번째 대지. За 4-р хэсэг нь 요나가 바다에 던져지게 됩니다. Йона далай руу шидэгдсэн. 11절로 16절입니다. 11-ээс 16-р эшлэл. 다섯 번째 대지. 5-р хэсэг. 요나가 큰 물고기에 삼킴을 당합니다. Йона авраг загсанд залгиулсан нь. 17절. 17-р эшлэл. 자, 그러면 첫 번째 대지 여호와께서 요나를 니느웨로 가라고 명령하십니다.
За тэгээ нэгдүгээр хэсэг 1-с 2 дугаар ишлэл байгаа. Энэ нь болохоор Бурхан Йонаг Ниневе руу илгээсэн гэсэн хэсэг байгаа. 1절 읽어주세요. Нэгдүгээр ишлэгийг уншийе. Эзний үг Амиттайн хүү Йонад ирж. 예, 여호와의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임하니라 이르시되 했습니다. Эзний үг Амиттайн хүү Йонад ирсэн байна. 하나님의 말씀이 아미떼의 아들 요나에게 임했다고 했습니다. Бурханы үг Амиттайн хүү Йонад иржээ. 우리들에게도 이 하나님의 말씀이 성령의 감동으로 그렇게 임해야 됩니다. Биднэрт ч гэсэн Бурханы үг ариун сүнсээр дамжин ирдэг байх ёстой. 우리가 매 주일마다 하나님 앞에 예배를 드릴 때에도 우리가 성령의 감동으로 하나님의 말씀이 임해야 됩니다. Ийм гарыг бүр бид нар эзний үг эзэнт хүндэтгэл мөргөл өргөдөг. Тэгээ энэ үед Бурханы үг бидэнд ариун сүнсээр дамжин ирж бидний зүрх сэтгэлийг хөдөлгдөг байх ёстой юм аа. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것이라고 분명히 기록되어 있습니다. Библиэлд бол бүх бичвэрүүд Бурханы амьсгалснаар байдгаа гэж бичсэн байдаг. 우리들의 그 사역은 하나님의 말씀을 받아서 사역하는 것이죠. Тэгээ бид нарын үйлчлэлч гэсэн өөрсдийн дураар биш Бурханы үгийг хүлээж авснаар бидний үйлчлэл явагддаг. 자, 요나가 활동하던 시대는 열왕기하 그 14장 25절에 보면 다음과 같이 기록되어 있습니다. За Янагийн тэр үйлчилж байсан цаг үе нь ямар цаг үе байсан бэ гэхээр 20 дугаар хаад намын 14-ийн 25 дугаар ишлэлээр ингэж өгүүлсэн байна. 이스라엘 왕 요아스의 아들 여로보암 2세가 통치하던 때라고 기록되어 있습니다. Ярангийн 14장 25절. 14장 25절. 한번 찾아봐요. 거기 찾아보면 그 요나의 활동하던 그 시기, 역사적인 시기가 기록되어 있습니다. 23절 아니에요? 23절? 네. 열왕기하라고 했죠? 네. 열왕기하. 열왕기하 14장 23절에서 25절까지 그래요? 내가 한번 찾아볼게. 네. 14장 23절에서 25절. 23절. 예. 자, 23절인데 예, 요나에 대한 그 구절은 25절 맞는데 25절. 예. 이게 23절부터 관계된 말씀인데 25절에 이제 구체적으로 나와 있어요. 25절 한번 읽어봐. За 25 дахь ишлэлээр нь болохоор өөрийн зарц Гад Хеферт байсан Амиттайн хүү иш үзүүлэгч Йонахаар дамжуулан айлцсан Израилийн бурхан эзний үгийн дагуу тэрээр Израилийн хөлийг Хаматын хоолойгоос Арабын далайг хүртэл сэргээн тогтоосон юм аа. 여기 이제 아미떼의 아들 선지자 요나를 통하여 하신 말씀과 같이 했습니다. 그러니까 요나가 활동하던 시대는 북이스라엘이 여로보암 2세가 통치하던 시대입니다. За тэгээд энд хэлсэн байна те бурхан өөрийнхөө зарцгад Хеферт байсан Амиттайн хүү иш үзүүлэгч Йонаагаар дамжуулан айлдсан үгийн дагуу энэ бүхэн болсон гэж байна. Тэгэхээр энэ үед болохоор хойд Израилийн хаан болохоор Йехоашийн хүү Яробам 2 дугаар Яробам байсан хаанчилж байсан үе байна. 그래서 요나서를 역사적으로 확실하게 증명해주는 성경 말씀들이 이렇게 있습니다. 기록되어 있습니다. За энэ мэтчлэн одоо саяных бол 2 дугаар хаад 14-ийн 23-аас 25 дугаар ишлэл байгаа. Тэгээд эндээс харах юм бол яалтчгүй Амиттайн хүү Йона одоо энэ үед иш үзүүлж байсан гэдгийг нотолгоо болж байгаа. 그러나 우리는 요나서가 역사적으로 확실하게
이렇게 활동했던 여로보암 2세 때 활동했던 선지자라는 것을 알 수가 있습니다. Тэгэхээр одоо энэ Йона номыг бичсэн энэ Йона гэдэг энэ иш үзүүлэгч болвол одоо зохиомол хүн биш тийм ээ. Үнэхээр одоо тэр хаадын сударт хүртэл бичигдсэн түүхэн бодит хүн байсан гэдгийг бид нар саяны 특별히 예수님께서 오셔서 харлаа. 특별히 예수님께서 오셔서 그 요나 선지자의 그 사역을 증거해 주셨습니다. Ялангуяа хамгийн гол нотлогоо бол Есүс энэ дэлхийд ирээд тэр үгээрээ айлтснараа Йонагийн тэр иш үзүүлгийг бол бодит байсан маа гэдгийг нотолсон байна. 오늘날 그 자유주의 신학자들이라든가 현대주의 신학자들은 요나서를 사실이 아니라고 이렇게 주장합니다. Өнөөдөр бол орчин үеийн энэ теологийн үзэлтнүүд буюу одоо чөлөөт либерал үзэлтнүүд болохоор Йона болол тийм түүхэн хүн байгаагүй гэж үздэг. 우리는 이런 거짓된 우리 교훈에 우리가 흔들리면 안 됩니다. Энэ мэдчлэн одоо хуурамч буруу энэ онол сургаалт бол бид нэр ерөөсөө одоо юу ажиллахгүй уруу татагдчих ганхаж болохгүй. 자, 그래서 요나 선지자가 활동하던 때에는 그 엘리사 북이스라엘의 엘리사의 죽음과 아모스 선지자의 사역 기간에 활동하던 선지자입니다. За Йонатай хамт нэг цаг үед үйлчилж ирсэн иш үзүүлэгч нар гэх юм бол хойд Израильд үйлчилж ирсэн иш үзүүлэгч Илиша нас үйлчилж байгаад нас орсон мөн Амос иш үзүүлэгч үйлчилж ирсэн тийм цаг үе байгаа. 엘리사의 그 죽고 나서 그다음에 아모스 선지자의 그 사역 기간에 약 40년 동안 이렇게 사역을 한 선지자입니다. Өөрөөр хэлбэл Илишаг нас барсны дараа Амосын цаг үе хүртэл 40 жил орчим иш үзүүлэгч байна. Йона. 그래서 그 연대가 BC 793년에서 753년으로 이렇게 증거되고 있습니다. За тэгээ энэ 40 жил нь одоо яг оноор нь тооцоод үзэх юм бол манай эртний өмнөх 793-аас 753 он хүртэл гэж үзэж байгаа. 약 40년 동안 활동하던 북이스라엘의 선지자입니다. Ийхүү 40 гаруй жил иш үзүүлсэн хойд Израилийн иш үзүүлэгч байсан. 자, 그럼 2절 요나서 1장 2절 읽어보세요. За 2 дугаар ишлэгийг уншъя. Босоод их хот Ниневе рүү очиж түүний эсрэг хашгир. Учир нь ёрын мөн өмнө минь өгсөж ирв гэж альдав. 2절은 이제 하나님께서 요나 선지자에게 주시는 명령입니다. Тэгэхээр 2 дугаар ишлэл болохоор иш үзүүлэгч Йонад өгсөн бурхны тушаал байна. 너는 일어나 저 큰 성읍 니느웨로 가라 했습니다. Чи босоод их хот Ниневе рүү очоо гэж хэлсэн байна. 자, 니느웨로 가서 그것을 향하여 외치라고 했습니다. Тэгээд тэр хотын эсрэг хашгир гэж тушаасан. 그 니느웨 성의 그 악독이 하나님 앞에 상달되었다는 것입니다. Яагаад гэвэл тэр Ниневе хотын бузар муу тэр эзний өмнө бүр тулж ирчээд байна гэсэн. 자, 2절을 그 히브리 원문으로 한번 보겠습니다. За энэ 2 дугаар ишлэгийг яг еврей эхлэлээр нь харцгаая. 히브리 원문은 너는 일어나라 너는 큰 성읍 니느웨로 가라 За 했습니다. эхлэлээс нь харах юм бол чи бос их хот Ниневе рүү яв гэсэн байна. 그리고 너는 그것에 대항해서 선언하라고 했습니다. За тэгээд чи тэдний эсрэг тунхаглаа гэсэн байна. 왜냐하면 그들의 악이 내 앞에 올라왔기 때문이라고 이렇게 번역이 됐습니다.
Яагаад гэвэл тэдний бузар мөн миний өмнө тулж ирчээд байна гэсэн байна. 예, Яг 이게 느느웨 ихэвчлэн 성읍의 그 악독이 하나님 앞에 올라왔다는 겁니다. Ниневе хотын тэр бузар муу ёрын муу тэр бүхэн нь эзний өмнө бүр тулаад ирчихсэн гэж хэлж байна. 여러분, 우리가 이 말씀은 정말 우리가 심각하게 받아들여야 할 말씀이죠. Энэ ишлэлүүдээс үнэхээр бид ч гэсэн маш ноцтойгоор хүлээж авах, нухацтай хүлээж авах ёстой ишлэл юм аа. 사람들이 그 악독이 결국은 하나님께 올라온다는 거예요. Хүмүүсийн тэр үлдэж байгаа бузар муу эцэг эцэст бурхны өмнө хүртэл тулаад очиж байх нэ. 하나님께 올라와서 그 악독이 차면 하나님이 이제 드디어 심판을 하시는 거죠. Бурхны өмнө тулж очно гэдэг нь болохоор тэр бузар муу одоо хэмжээнээс хэтрээд тий хэмжээнд дөр ингээд дүүрээд ирэх юм бол бурхан тэр үед шийдвэдэг. 우리가 구약의 역사를 보면 그 최초의 하나님의 심판은 노아 홍수 때죠. Хүн төрөлхтний түүхээс харах юм бол бурхны одоо хамгийн анхны шийдэл нь одоо Ноагийн үеэр байсан тийм ээ. 창세기 6장을 한번 보겠습니다. Яг тэр эхлэл 4-р биш 6-р бүлгийг харъя. 자, 창세기 6장 5절. 자, Эхлэл 6-гийн 5. 6장 5절부터 8절까지 한번 읽어보세요. 5-8 дахь эшлэгийг уншаа. Эзэн дэлхий дээр хүмүүсийн хорлон томоо үлэмж их бас зүрхнийх нь хамаг бодол санаархал ямагт муу мухай болсныг хараад өөрөө хүнийг газар дээр бүтээсэндээ харамсан зүрхэндээ ихэд халаглав. Эзэн би тэднийг бүтээсэндээ харамсаж байгаа учраас өөрийн бүтээсэн хүний газрын хөрснөөс арчин зайлуулахдаа хүнээс ахуулаад мал адгуус мөлхөгчд жигүүртэн шуудыг ч хүртэл үлдээхгүй гэж хэлв. Харин Ноа эзний мэлмид тааллыг олжээ. 그다음에 11절 한번 읽어보세요. 11절. За 11-р эшлэгийг бас уншия. Тэр цагт бурхны өмнө газар дэлхий завхарч дэлхий хүчирхийллээр дүүрв. 네, 이 노아 시대의 당시에 그때 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라고 기록되어 있습니다. Тэр цагт буюу Ноагийн үед газар дэлхий бүхэлдээ завхарч дэлхий хүчирхийллээр дүүрэн болсон гэж. 12절도 읽어보세요. 12-р эшлээс уншия. Газар дээрх мах бодтой бүхний зам завхарч газар дэлхий завхралт автсныг бурхан харлаа. 하나님이 보신즉 땅이 부패했다고 나옵니다. 아주 부패한 거예요. Бурханыг харахад газар дэлхий бүхэлдээ завхарсан байсан гэж байна. Бүхэлдээ 그다음 язгаж 13절도 завхарсан 한번 байсан 읽어보세요. байна. 13절. 13-ыг бас уншия. Бурхан Ноад газар дэлхий бие махбодтой бүхнээс болж хүчирхийллээр дүүрч байгаа учраас тэдний эцсийнх нь өдөр миний өмнө болж би тэднийг газартаа сүрүүлнэ. 그 당시에 그 땅의 죄악과 포악함이 땅에 가득했다고 나옵니다. 가득했다. Газар дэлхий дээр хүчирхийлэл дүүрэн болсон гэж. 그래서 하나님은 그 끝날이 그 심판날이 하나님 앞에 이르렀다고 했습니다. Тийм учраас тэдний эцсийнх нь өдөр миний өмнө болжээ. 그래서 내가 그들을 땅과 함께 심판 멸하리라고 기록되어 있습니다. Тиймээс би тэднийг газартай нь хамт сүрүүлэх болно гэж хэлсэн байна. 그래서 노아 홍수 심판도 이와 같이 당시에 그 땅이 부패하고 포악함이 가득해서 이렇게 하나님의 심판을 받게 된 것입니다. Тэгэхээр Ноагийн үед болсон тэр үерийн шийтгэлч гэсэн тухайн үед газар дэлхий хүчирхийлэл ялзрал завхарлаар дүүрсэн байсан учраас эзэн бурхан үерээр шийтгсэн байгаа. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라고 기록되어 있습니다. Харин Ноа эзний тааллыг олсон гэж хэлсэн байна.
여러분 두 번째 또 하나님의 심판이 그 창세기 보면은 19장에 보면은 그 소돔 고모라가 하나님의 그 불로 심판을 당하죠. Бас түүхээс харах юм бол Эхлэл номын 19-р бүлэг дээр Содом Гомора хотуудаас Бурхны шийтгэлийг амсаж галан шийтгэлийг нь амссан байгаа. 그 소돔 고모라의 그 심판받는 원인은 그 성적 타락입니다. 이 동성애적인 그 성적 타락으로 완전히 부패한 겁니다. Содом Гомора одоо тийж галан шийтгэлийг хүртэх болсон шалтгааныг та нар мэдэж байгаа. Тэр хад бол үнэхээр бэлгийн хувьд бол маш завхарсан ижил хүйстэйгээ явуулдагчдаар дүүрсэн. Үнэхээр одоо ялзрал завхарлын дээд туйлдаа хүрсэн хотууд байсан. 그래서 이 하나님이 심판하시는 걸 보면은 반드시 그 죄악이 가득 찼을 때 더 이상은 하나님이 용납할 수 없는 정도로 그 죄악이 가득 찼을 때 하나님은 심판을 시작하시는 거죠. Гэх мэтчлэн Бурхны одоо буулгасан шийтгэлүүдийг нь харах юм бол яалтчгүй тэр газар, тэр хот, тэр улс хүмүүсийн тэр бузар мөн бүр туйлдаа хүрсэн, бүр хэмжээнээсээ хэтэрсэн Бурхан цаашид төвчгийн аргагүй болсон тийм байдалд одоо орсон тохиолдолд эзэн Бурхан шийтгсэн байгааг харж байна. 그래서 오늘 여기 요나서 1장 2절에 이 본문에도 아수르의 그 수도 그 니느웨 성읍이 이와 같이 하나님 앞에 죄악이 악독이 가득 찼다는 것입니다. Яна намын хувьд ч гэсэн 2-р эшлэлийг харах юм бол тэр Ниневечүүдийн ёрын мөн эзний өмнө бүр тулаад өксөд ирчихсэн байсан учраас шийтгэхэд хүрсэн байна. 그래서 본문은 그 요나에 대해서 하나님이 매우 단호하게 명령이 떨어진 것입니다. Тэгээд Йонад ч гэсэн маш тодорхой тушаалыг өгсөн байгаа. 그것은 바로 너는 일어나 가서 그리고 외치라는 것입니다. Ямар тушаал вэ гэхээр чи бос яв тэгээд тунхал хашгир гэсэн байна. 이 당시 니느웨는 이 강대국 아수르의 수도이며 많은 사람들이 살고 있는 큰 도시입니다. Тухайн үеийн Ниневе гэдэг бол хүчирхэг гүрэн байсан Ассирийн нийслэл хот байсан. Тэгээд маш олон хүн амьдарч байсан хүн амтай хот байсан. Их хот гэж нэрлэгддэг байсан. 아수르는 이스라엘에 대한 그 원수의 나라입니다. За дээрнээс Ассир болохоор Израилийн дайсан байсан. 그 BC 722년에 아수르에 의해서 북이스라엘이 완전히 멸망을 당합니다. Манай эртний өмнөх 722 онд Ассир хойд Израилийг бүрэн мөхөөсөн байгаа. 하나님 그것을 아시면서도 그 아수르의 수도 니느웨를 회개시켜서 용서하신다는 그러한 그 메시지를 주신 겁니다. Үүнийг бол Бурхан мэдээж мэдчихсэн хойд Израилийг Ассир мөхөх болно гэдгийг хэдийгээр Бурхан мэдчихсэн ч гэсэн энэ Израилийн дайсан Ниневег Ассирийн нийслэлд Ниневед очиж ингэж одоо гимшлийг тунхаглаа гэж өөрийнхөө иш үзүүлэгчийг явуулсан байна. 이것을 요나 선지자가 그 깨닫고 그 원수 나라 그 아수르의 수도 니느웨 그 나라가 멸망하기를 기대했는데 하나님은 회개시켜서 구원하신다는 그런 어떤 메시지가 있던 것입니다. Тэгэхээр нөгөө иш үзүүлэгч Йона болохоор мэдээж дургу өөрийнх нь дайсан юм чинь сүнвэл сүнжил байг устчил байг гэж бодож исэн боловч тэр дайсных нь Бурхан гимшүүлээд аврах гэж байгаа юм уу.
Тэр бурхан дайсныг хүртэл Израилийн дайсныг хүртэл ингэж гэмших юм бол авардаг юм а гэсэн мессеж энэ Яна номонд агуулгадж байгаа юм аа. 이제 그 역사적인 근거로 이 니느웨를 성경에서 찾아보면 창세기 10장 9절로 그 12절에 보면 니느웨가 나옵니다. За тэгэхээр Нинве хотын тухай одоо нотлохыг Библиэс хайж ойлгох юм бол Эхлэл номын 10-ын 9-өөс 12 дугаар эшлэлдэр байгаа Нинвегийн тухай. 거기에 보면 니느웨는 원래 그 니무롯에 의해 세워진 메소포타미아 지방의 고대 도시라고 나와 있습니다. За тэндээс харах юм бол саяны тэр Эхлэл номын ишлээс харах юм бол энэ Нинве хот бол анх Нимродын байгуулсан Месопотамийн одоо томоохон хот байсан гэдэг нь гарч байгаа. 그래서 12세기부터는 아수르를 대표하는 도시가 된 것입니다. За тэгээд 12 дугаар зуунаас эхлээд 이게 저기예요. AD예요, BC예요? 12세기가 12세기부터 그러니까 12세기가 BC예요, AD예요? 그러니까 BC 12세기부터는 아수르를 대표하는 도시가 된 것입니다. За тэгээд манай эртний өмнөх 12 дугаар зууны үеэс эхлээд энэ Нинве хот болохоор Ассирийг төлөөлдөг гол хот нь болсон. 그러니까 이 니느웨가 역사적으로 상당히 그 오랜 역사를 갖고 있어요. За тэгээд эндээс харахад бол Нинве хот бол түүхийн хувьд маш одоо урт удаан буурал түүхтэй хот байна. 그리고 BC 8세기부터는 아수르 왕 산헤립이 이곳을 수도로 삼게 됩니다. За тэгээд манай эртний өмнөх 8 дугаар зуунаас эхлээд Персийн Ассирийн хаан Синахириб хаан Ассирийн нийслэл болгосон байгаа. 네. 아수르 왕 산헤립이 니느웨를 이제 아수르를 대표하는 수도로 삼고 당시에 가장 영화롭고 번성한 도시가 되었습니다. За тэгээд урд нь ч гэсэн одоо Ассирийг төлөөлдөг гол хот байсан боловч нийслэл нь бол байгаагүй. Харин 8 дугаар зуунаас Синахириб хаан улсынхаа нийслэл болгосноос эхлээд Нинве бол маш тийм алдар сүртэй сүр жавхлантай тийм хот болсон. 그런데 이 큰 영화롭고 번성하는 도시에서 그 일어나는 악독이 하나님 앞에 상달이 되었다는 것입니다. За тэгээд тэр одоо алдар нэртэй сүр жавхлантай хөгжил цэцэглэлтэй тэр хотын ёрын муу өхнөн тэр бузар муу нь бурхны өмнө тулж ирсэн гэж байлцсан байна. 하나님은 요나 선지자를 보내서 하나님의 심판을 선포하라고 했습니다. Тийм учраас бурхан иш үзүүлэгч Янаг илгээж бурхны шийтгэлийг тэнд очиж тунхаглаа гэсэн. 그 말씀의 내용은 앞으로 40일이 지나면 니느웨 성읍이 무너진다, 멸망한다는 그런 선포입니다. За тэгээд тэр тунхаглаж хэлэг үгийнх нь агуулга болохоор цаашдаа одоо 40 хоногийн дараа энэ их хот Нинве сүрэх болно гэсэн тийм тунхаг байсан. 자, 그러면 두 번째 대지, 요나서 1장 두 번째 대지. За цааш нь 3 дугаар 2 дахь хэсэг рүү нөрье. 요나가 다시스로 도망함. Яна Таршиш руу зугцсан гэдэг хэсэг байгаа. 3절을 읽어보세요. 3 дахь эшлэгийг уншъя. Гэвч Яна эзний оршихуйгаас Таршиш руу зугтахаар босжээ. Тэрээр Явпад ирж Таршиш руу явж байсан хөлөг онгоцыг олоод зардлаа түлж эзний оршихуйгаас Таршиш руу тэдний хамт явхаар суув. 그러나 요나는 하나님의 명령을 거역하고 여호와의 얼굴을 피하여
다시스로 도망갑니다. За гэтэл Йона болохоор Бурхны тушаалыг зөрчөөд эзний оршихугаас буюу эзний нүүр царайгаас зугтаж Таршиш руу зогтсон байна. 그래 그 요빠 항구로 갑니다. 요빠 항구로 가서 Таршиш руу зугтахаар эхлээд Йопа гэж бомбтод очоод 그 요빠 항구에서 다시스로 가는 배를 마침 만나게 됩니다. за тэгээ Йопа гэдэг бомбтод очтол тэнд яг Таршиш руу явах гэж исэн бэлэг онгоц байсан. 그리고 여호와의 얼굴을 피하여 그들과 함께 다시스로 가려고 뱃삭을 주고 배에 올라탔다고 했습니다. Тэгээ эзний оршихугаас зугтаж за тэгээд Солонгос библиэр болохоор оршихуг гэдэг нь эзний нүүр царай гэдэг тийм одоо үгээр байгаа юм байна. Тэгээ эзний оршихуг буюу эзний нүүр царайнаас зугтаж Таршиш явах бэлэг онгоцонд суужээ. 여기 본문에 나오는 다시스라는 지명을 조금 우리가 이렇게 알아야 되겠습니다. За энд гарч Таршиш гэдэг газрыг бид нар бас анхааралтай авч үзэх хэрэгтэй. 다시스는 서쪽에 있습니다. 서쪽. Таршиш гэдэг энэ газар болохоор Израилаас баруун зүгт байдаг. 이 지중해 서쪽 끝에 지중해 그 서쪽 끄트머리에 위치한 그 스페인의 항구 도시입니다. За нарийн ярих юм бол газрын дундадын Израилаас одоо ярих юм бол Израилийн баруун талд болохоор газрын дундад тэнгисээс дахиад баруун тийш явхад тэнд Испани байгаа тийм ээ. Тэгээд Таршиш бол Испанийн нэг бомб хот байсан. 예루살렘에서부터 거리가 3,520km나 떨어져 있습니다. Тэгээд юунаас Иерусалимаас тооцох юм бол 3520 км зайтай газар байгаа. 상당히 먼 거리죠. Тэгэхээр чинь маш хол байгаа ч тийм 3520 км гэхээр 몽골이 끝에서 끝에까지 거리가 얼마나 될까요? 몽골이 횡단하게 되면 이렇게. Монголын одоо нэг хязгаараас нөгөө хязгаар хүртэл явбал хэдэн километр болох вэ? Дорндоо одоо Баян-Улгийн хүртэл гэх юм уу? Хэдэн километр байдаг вэ гэж. Улаанбаатараас юу хүртэл чинь Баян-Улгийн төр чинь юу 몽골도 한 3,000km가 넘지 않을까요? Монголч гэсэн одоо 3000 км илүү байхгүй гэж юу? илүү байгаа. 4000 төр байдаг илүү тийм. 거의 4,000 정도가 되지 않을까? 14,000. 하여튼 몽골이 크네. 하여튼 상당히 먼 나라가 큰 나라예요. 어쨌든 이와 같이 예루살렘에서부터 스페인 그 항구 도시 다시스까지는 3,520km. 굉장히 먼 거리입니다. За Монголч аргагүй одоо өргөн удам нутагтай улс юм гэж юм. Тэгээд за энэ мэтчлэн одоо ямар ч гэсэн Иерусалимаас Испани дээр Таршиш хүртэл тооцох юм бол 3520 км зайтай газар байна. 자, 여기 본문에 보면 이 두 번씩이나 강조한 말씀이 있는데 여호와의 얼굴을 피해서 요나가 도망간다고 했습니다. 도망간다. 몽골 성경에는 여호와의 임재로 되어 있어요. 여호와의 어떻게? 임재. 예. 여호와의 임재도 결국은 여호와 앞이라고 합니다. 여호와 앞에. 여호와 앞에서 피할 수 있습니까? 우리가 이 땅이 어디로 도망간들 하나님 앞에서 피할 수가 있을까? За тэгэхээр 3 дахь эшлэлдэр болохоор одоо хоёр ч удаа давтагдж байгаа эзний оршихуй гэдэг үгийг бас эдгээр анхааралтай авч үзэх хэрэгтэй. Тэгээ би сая хэлсэн нөгөө
эзний нүүр царай биш, эзний оршихуй гэдэг үгээр байгаа гэдгсэн. Эзний нүүр царайч бай, оршихуйч бай, ямар ч гэсэн хоёлаа одоо эзний өмнө гэсэн утгатай. Нүүр царай гэдэг чинь эзний нүүр царайг хараад өмнө нь байна гэсэн утга шүү дээ. Тэнтэй адилхан оршихуй гэдэг нь ч гэсэн яг эзний өмнө гэсэн. Тэгэхээр эзний өмнөөс зугатаасан. Тэгтэл энэ бол үнэхээр боломжгүй эзний өмнөөс бид нэр хаашаач зугатаад чадахгүй. Хаач очсон эзэн тэнд байж л байдаг. 그 요나 선지자가 이 여호와의 얼굴을 피한다고 2번 나오는데 아마도 자신이 니느웨로 가서 하나님의 말씀을 전하게 되면 그 니느웨 사람들이 회개하고 그 하나님의 구원을 받을까 봐 그것이 상당히 자기한테 못마땅한 겁니다. Тэгэхээр 2-2 удаа Йона эзний оршихуйгаас зугатсан гэж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр магадгүй одоо Йона хэрвээ эзний тушаалаар Ниневед очоод эзний тэр үгийг тунхаглах юм бол магадгүй тэр Ниневечүүд гимшээд тэгээд бурхны авралыг олчих үедээ гэсэндээ тэгэж зугатсан байгаамаа. 요나가 왜 선지자인데 하나님의 선지자인데 하나님의 명령을 거역하고 왜 이렇게 굳이 멀리 이렇게 도망갈까요? 여러분도 한번 이제 공부하면서 생각을 해보세요. Тэгэхээр Йона өөрөө бурхны одоо иш үзүүлэгч байж тэр бурхны үг тушаалыг дуулууртайгаар дагаж яг тэр тушаалыг нь дамжуулж хэлж тунхаглах ёстой тийм иш үзүүлэгч хүн байж яагаад ингэж эзний оршихуйгаас зугатаж тэр хол Таршиш хүртэл ингэ зугатахаар шийдсэн болоо гэдгийг та нар бас одоо энэ хичээлээ хийнгээ бодож үзээрэй. 우리 한국에도 많은 목사님들이 계신데 목사님들하고 얘기를 좀 하다 보면 하나님의 일을 하라고 하나님이 부르시는데 요나처럼 이 도망간 사람들이 많이 있더라고요. 하기 싫어가지고. За Монгол юу Солонгост ч гэсэн одоо мэдээж олон пасторууд байгаа. Тэгээ пасторуудтай ер нь ингээд яриад нөхөрлөөд байж хахад заримдаа анзаарэгддэг зүйл нь бурхан тэр пасторуудыг ч гэсэн Йона шиг эзний ажлыг, миний ажлыг хий гэж дуудсан. Гэтэл тэр дуудлагыг нь одоо хийхгүй тий хийхээс дургуутсаад бурхнаас ингээд зүхтаж явдаг олон санснаас олон тийм пасторууд байдгаа гэдгийг бид нэр одоо ярилцдаг байгаа. 여러분 그 도망간다고 하나님의 일이 안 될까요? Тэгээ зүхтлаа гэд бурхны ажил хийхдэггүй юу? 여러분 하나님을 피해서 어디로 도망가겠습니까? Та нар бурхнаас зүхтаад хаа очих юм бэ? Хаа очиж чадах юм? 그 우리 목사님들도 나중에 하나님의 징계를 받아가지고 죽을 지경이 돼가지고 징계를 받고 요나처럼 물고기 뱃속에 들어가서 나중에 아주 죽을 고통을 당하고 나중에 회개하고 돌아오는 그래서 이제 하나님의 뜻을 순종하는 그런 목사님들이 많이 있습니다. Солонгосч гэсэн Йона шиг ингэж бурхны ажлаас, бурхны тушаалаас зүхтааж явж байгаа тэгээд өвчин тусдаг ч юм уу амьдралын янз бүрийн тийм хатуу ширүүн тэр бурхны шийтгэлийг амсаад тэгээд эцэстээ одоо гимшээд бурханд эргэж ирсэн пасторууд олон байдаг. 요나는 자기들이 원수 나라 그 니느웨가 멸망받지 않고 구원받는 것을 아주 못마땅히 여긴 겁니다. Тэгэхээр Йонагийн хувьд болохоор тухайн үед Израилийн гол дайснуудын нэг байсан Ассирийн тэр нийслэл Ниневе гимшээд эзний тэр шийтгэлийг авахын оронд гимшээд эзний авралыг хүртэхвээ гэхэд нэг гиснээс бүр ингээ айгаад тийм ээ бүр тэрөнд дургуутсад тэгээд тийшээ явахаас зогтсон ба. 에스겔 27장 그 12절에 보시면 타시스라는 지역이 어떤 지역이냐 바로 각종 보화가 아주 풍부한 곳으로 알려져 있습니다.
Эсгэл номын 27-гийн 12 дугаар ишлээс харах юм бол энэ Таршиш гэдэг газар ямар газар исэн бэ гэхээр бүх төрлийн эд баялгаар дүүрэн байсан гэж байгаа. 이 무역이 이루어지는 아주 무역 항구라고 이렇게 기록이 돼 있어요. Өөрөөр хэлбэл энэ Таршиш гэдэг бол боомт хот байсан учраас энэ худалдаа 8 бол дээд зэргээр хөгжсөн. Тэгээд эд баялаг, алт мөнгө юу байдгийг дэлхийн энд тэндээс худалдаачид ирж ингээ худалдаа 8 хийдэг. Тийм баян хот байжээ. 그리고 신약 시대에는 그 사도 바울이 복음 전도를 위해서 이 지역을 간절히 방문할 뜻을 갖고 있었습니다. За шинэ гэрээний үед болохоор Илч Паул сайн мэдээг дамжуулах, тунхаглах одоо газрууд очиж тунхаглахыг хүсдэг газруудаа ингээд хэлсэн, бичсэн байгаа. Тэр газруудын нэг нь бол энэ Испани байсан. 사도 바울은 로마를 거쳐서 이 스페인으로 가서 복음을 전하기를 간절히 원했던 것이죠. Паул загталтаа бичгтээ би Ромоор дайран Испанд очихыг маш их хүсэж байна гэж бичсэн. 그래서 사도 바울은 이 구약의 다시스를 이 서바나로 기록했습니다. 서바나. Тэгээд юу хуучин гэрээний үеийн Таршиш гэдэг нэрээр нэрлэгдсэн Испанд очихыг би ихэд хүсэмжилж байна гэж Паул загталтаа бичсэн байна. 그게 이제 로마서 15장 23절과 28절에 기록되어 있습니다. За энэ тухай болохоор Ром 15-ын 13, 18 дугаар ишлэлээр 나중에 한번 찾아보시면 За энэ тухай энэ ишлүүдийг та нар дараа өөрсдөө олоод уншаарай. Ром 15-ын 13, 18. 근데 결국 사도 바울이 이 다시스까지 그러니까 서바나까지 가지는 못했죠. Гэтэ эцсийн дүнд Паул Испани хүртэл явж чадаагүй. 그 사도 바울이 간 곳은 로마까지만 갔습니다. 로마. Библиэд тэмдэглэгдсэнээр бол Паул хамгийн сүүлд Ром хүрчил чадсан байгаа. 그래서 이 로마에서 복음을 전파했고 로마에서 복음을 받은 사람들이 나중에 결국은 이제 다시스 서바나까지 가서 이제 다른 사람들이 복음을 전하게 되죠. Тэгээд Паул бол хамгийн сүүлд Ромд сайн мэдээ тунхаглаж байгаад нас орсон. Тэгээд тэр Ромд тунхаглахад нь сайн мэдээг хүлээж авсан хүмүүс сүүлд цаашаа Испани хүртэл явж Испанд сайн мэдээг тунхагласан гэж үздэг. 기도하겠습니다. За залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 요나서를 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. Харин бурхан миний Йона намаас суралцах боломж өгсөнд талархаж байна. 우리가 이 요나서를 통해서 하나님의 뜻을 확실하고 분명하게 깨닫게 하시고 그 뜻을 잘 순종할 수 있도록 도와주시옵소서. Йона намаар дамжуулан бурхан таны хүсэл тааллыг зөв бөгөөд тодорхой мэдэж чадхад туслаарай. Тэгээд түүгээр дамжуулан бас олон хүмүүст хүргэж чадхад туслаарай. 우리에게 주어진 사명, 또 우리에게 명령하신 뜻을 잘 깨닫게 하셔서 충성되게 감당할 수 있도록 도와주시옵소서. Бидэнд тушаасан тушаал бидэнд өгсөн таны үр даалгаврыг зөв ойлгож мэдээд итгэмжтэйгээр 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 예수님 이름으로 залбирanгуйж байна. 아멘. 아멘. 자, 계속해서 자, 요나서 1장 2절 3절입니다. 3절 계속 강의합니다. 3절. 3 дугаар ишлэл дээр явж байгаа. Йона 1-ийн 현재 우리가 다시스 지역을 공부하고 있습니다. За бид тэр завсралхаас өмнө Таршишийн тухай ярьж байгаад завсарласан байгаа.
자, 이 구약의 다시스는 이 신약에 와서 서바나로 기록되었다고 했습니다. 서바나. За хуучин гэрээний үеийн Таршиш гэдэг нэртэй байсан газар болохоор шинэ гэрээний үед болохоор Испани юм аа гэж ярьсан. 이 서바나는 지중해 끄트머리. 예, 그래서 땅 끝이라고 합니다. 지중해 끝에 땅 끝이라고 불려지기도 합니다. За тэгэхээр энэ Таршиш болохоор газрын зураг дээр сарах юм бол газрын дундад тэнгисийн одоо хамгийн хязгаар оршдог байсан. Тэгээ тийм учраас тухайн үед бол газрын хязгаар, дэлхийн хязгаар гэж нэрлэдэг гэжээ. 하나님께서 요나에게 명령하신 그 방향은 동쪽입니다. 동쪽 니느웨로 가라고 했습니다. Бурхан Йонад одоо тэр нөгөө Нинвэ руу яв гэсэн байгаа тийм ээ. Тэгээ Нинвэнд болохоор зүүн зүг одоо дорн зүг. 근데 요나는 그래서? 정반대 그 서쪽에 위치한 다시스로 도망간 것입니다. Гэтэл Йона болохоор зүүн тийшээ биш харин баруун зүгт орших одоо тухайн үед дэлхийн хязгаар, газрын хязгаар гэж хэлж болохоор тэр Таршиш руу зугатаасан байна. 우리는 항상 하나님이 인도하는 방향으로 가야 됩니다. Бид нар үргэлж Бурханы удирдсан тэр зүг чигт явах хэрэгтэй. 그 방향을 우리가 정하는 게 아니에요. 하나님이 인도하는 방향을 따라서 우리가 일을 해야 됩니다. Тэр зүг чигийг бол бид нар тогтоодог юм биш ээ. Бурхан хаашаа удирдан тийшээ тэр зүг рүү бид нар явах хэрэгтэй. 사도 바울도 2차 선교 여행 중에 그 아시아 지역에서 복음을 전하려고 했습니다. Илж Паул ч гэсэн хоёр дахь сайн мэдээний аяллаараа Азид сайн мэдээг ярихыг дэлгэрүүлэхийг хүсэж байсан. 그런데 하나님은 마케도냐, 그 유럽 마케도냐 이 빌립보 쪽으로 하나님은 성령께서 강하게 인도하셨습니다. Гэтэл сүнс буюу одоо ариун сүнс түүнийг Европ зүг рүү буюу Македон руу хүчтэй удирдан чиглүүлсэн байна. 사도 바울은 아시아 쪽에서 방향을 틀어서 하나님이 인도하는 대로 마케도냐, 그 유럽으로 발걸음을 향한 것입니다. Тийм учраас Илж Паул Аз руу явах гэж байснаа болоод Бурханы одоо удирдсан чиглүүлсэн Европ буюу Македон руу явсан. 그래서 큰 복음의 결실을 보게 된 겁니다. За тэгснээрээ сайн мэдээний асар их үр жимсийг тарьж чадсан байна. 유럽의 첫 번째 교회가 세워졌는데 유럽의 첫 번째 교회 그게 어느 교회입니까? Тэгээд Европ TV хамгийн анхны чуулган тэнд таригдсан байгаа. Тэр чуулган нь ямар чуулган бэлээ? 예, 빌립보 교회죠. 빌립보 교회. Филиппой чуулган тийм ээ. 예, 이 빌립보 교회가 유럽의 첫 번째로 세워진 교회입니다. Филиппой чуулган бол Европ TV-д таригдсан, байгуулагдсан хамгийн анхны чуулган байх нэ. 그 빌립보 교회를 통해서 사도 바울이 세계 선교에 큰 도움을 이렇게 받게 된 것입니다. Тэгээд Филиппой чуулганаар дамжуулан Паул дэлхийд даяар сайн мэдээ тараах ажилдаа маш их тус нэмрийг авч чадсан байгаа. Тэр Филиппой чуулганаас. 우리는 늘 하나님이 인도하는 방향을 우리가 잘 깨닫고 하나님의 인도를 따라서 우리가 사역을 해야 됩니다. Филиппой чуулганаас маш их тус дэмжлэгийг авч чадсан. Тэгэхээр бид нэр ч гэсэн Бурхны тэр хүсэл таалал бид нарыг удирдан чиглүүлж байгаа зүг чигийг бид нар маш зөв одоо олж хараад тэгээд дуулууртайгаар дагах ёстой. 요나 선지자처럼 자기가 원하는 곳, 자기가 가고 싶은 곳으로 가면 안 됩니다. Өнөөдрийн гарч байгаа Йона шиг өөрийнхөө явахыг хүссэн хийхийг хүссэн зүйлээ хийгээд яваад иж болохгүй. 이것은 분명하게 요나서를 통해서 우리에게 교훈하고 있는 것입니다. Энэ
үүнийг бол Яна намаар дамжуулан бидэнд маш тодорхой зааж сургамжилж байгаа. 이 하나님의 일은 우리가 원하는 곳이 아닙니다. 하나님이 원하는 곳, Бурхны 하나님이 인도하는 곳입니다. Бурхны ажил гэдэг бол бидний хүссэн ажил, бидний хүссэн газар байдаг юм биш. Харин Бурхны хүссэн газар, Бурхны хүссэн ажил байдаг. 제가 지금 한국의 여수 지역에 와서 지금 성광교회를 섬기고 있는데, 여기도 내가 원해서 온 것이 아닙니다. 하나님의 인도를 따라서 오게 된 것입니다. Би болохоор одоо хаана үйлчилж байгаа гэхээр Солонгосын Ёсу гэдэг газар байдаг Сонгоон гэдэг чуулганд үйлчилдэг. Энд ирэхдээ ч гэсэн би өөрийнхөө хүслээр ирсэн юм биш. Бурхан ийшээ удирдсан учраас тэр удирдлагаар нь ирээд энд үйлчилж байгаа. 여기 오니까 하나님 인도를 따라서 여기 오니까 또 하나님께서 여러 가지 그 하나님의 일을 위해서 예배해 놓으신 은혜들이 많이 있습니다. Тэгээ Бурханы удирдсанаар нь дагаад энд ирээд харахад Бурхан яг өөрийнхөө хүнд зориулсан, өөрийнхөө ажилчдад зориулсан олон зүйлийг энд бэлтгэсэн байгааг би харсан. 우리 하나님의 일꾼들, 하나님의 종은 항상 기도할 때도 하나님의 인도를 따라서 하나님이 원하시는 우리 방향으로 우리가 순종을 해야 됩니다. Тэр Бурханы ажилчид болсон бид нөр бол үргэлж залбирал Бурханд залбирч Бурханы удирдсан тэр газарт удирдсанаар нь Бурханы хүссэн газарт хүссэн зүйлийг ажлыг нь хийх ёстой маа. 아무튼 요나는 당시에 아수르의 도시 니느웨가 그들의 죄 가운데 멸망받기를 기대했던 것입니다. За Йонаг харах юм бол Йона өөрсдийнх нь одоо дайсан болох Нинвечүүдийг тэр гимгэл дотроо сөнөөсэй, бөхөөсэй гэж хүсчихсэн бололтой. 그러나 하나님의 뜻은 달랐습니다. Харин Бурхны хүсэл бол өөр байсан. 그들이 회개하고 돌이켜서 구원받는 것을 하나님은 기뻐하셨습니다. Бурхны одоо хүсэл таасан нь болохоор Нинвечүүдийг аврагдаасай, гимшээсэй гэж хүсэж байсан. 이 에스겔 선지자가 쓴 그 에스겔서 33장 그 11절에 보시면 하나님의 뜻이 분명하게 나와 있습니다. Эсгэл 33:11 дээр ишлээс харах юм бол Бурхны хүсэл чухам юу юм бэ гэдгийг томруулсан байна. 거기에 이렇게 기록되어 있습니다. За тэнд ингэж бичсэн байна. 하나님은 악인이 죄 가운데 죽는 것을 기뻐하지 아니하시고 악인이 그 죄를 회개하고 돌이켜서 사는 것을 기뻐하신다고 분명히 기록되어 있습니다. Эсгэл 33:11 дээр эзэн бурхан хэлэхдээ би буруутын үхэлд огтхонч баярлахгүй. Харин буруут нь замаасаа эргэж амьд гарахад би баярлнаа. За буруут гэдэг нь гимгэлтнүүдийн үлдсэн хүмүүсийг хэлж байна тийм ээ. 우리는 하나님의 말씀에 맞도록 하나님의 뜻에 우리 자신들을 복종시켜야 됩니다. Тэгэхээр бид нэр бол Бурхны одоо үгэнд яг нийцэх Бурхны тэр хүсэл таалалд нь тохирох тийм одоо ажилд өөрсдөө зориулах ёстой. 이것을 우리가 철저히 배워야 되는 것입니다. Үүнийг бид нэр Яна намаас үнэхээр баттай сурч авах хэрэгтэй. 요나는 그 하나님의 명령을 거스려 욥바로 내려가면서 계속해서 요나는 낮아지며 떨어지는 그러한 그러한 상황을 만나게 됩니다. За тэгээд Бурхны хүсэлд зоригийг
очиод Японд очиж тэр Таршиш руу явах замдаа Йона бол олон янзын тэр саад бэрхшээлүүдтэй одоо залгүй явдлуудтай учирсан байгаа. 예, 이 하나님의 일꾼들이 하나님의 받은 사명을 거스리고 떠나게 되면 계속해서 낮아지고 더 세상으로 죄악 가운데 떨어지고 나중에는 큰 환난을 만나게 되겠습니다. Миний интернет гацаад байна уу? Багшиг гацаад байна уу? Бас тоглолтод байх юм. 목사님, 지금 인터넷 상황이 잘 안 되는 건지 이게 목사님 말씀이 자꾸 끊어지거든요. 마지막 부분, 네, 마지막 부분을 다시 말씀해 주세요. 아, 음성이 끊어져? 가만히 네. 있어요. 이거 그리고 배터리- 영상도 가끔씩 예. 이렇게 멈추거든요. 그래요? 네. 나는 이상이 없는데 우리 통과 얼굴이 또 잘 안 보이네. 제가 위로 아니 좀 더 위로. 일부러 이랬어요. 그래요. 네. 이상이 없는데 나는 이상이 없는데 가만히 있어봐요. 하나씩 미닉스 탔을 때는 파스트라 탔을 때는 다른 우리 학생들 물어보세요. 어떻게 영상이 어떻게? 네, 지금 이제 묻고 있어요. Хаяа ганц нэг их биш ганц хаяа тунгаагийнхны ганц нэг үг тасалтай л баста их биш багших зүгээр 지금 надад болохоор 파스트라 괜찮대? 탔을 때 미닉스 бас болох. өнөөдөр интернет муу байна уу да миний ч гэсэн яг энэ надад ч гэсэн орж гараад байна интернет. 네, 여기 몽골 전체적으로 좀 인터넷 상황이 잘 안 되는 것 같다고 제가 하는 말이 가끔씩 좀 그래요. 끊긴다고. 나는 이상이 없는데 아마 그쪽 그 사정이 네. 인터넷 다른 사정이 학생들도 조금, 좀 인터넷이 왔다 갔다 한다고. 조금 이렇게 안 좋은 것 같아요. 아무튼 뭐 계속 마지막 진행합시다. 문장을 다시 말씀해 주세요. 예. 마지막 문장을 다시 말씀해 예. 주세요. 다시 내가 말씀드릴게요. 네. 요나가 이제 하나님의 명령을 거스리고 이렇게 도망가면서 요나는 계속해서 낮아지고 떨어지는 그런 상황을 만나게 됩니다. 네, 거기까지는 했어요. 예, 거기까지. 자, 그럼 이제 그것이 어떻게 나오냐면 성경에 5절에 보시면 요나가 배 밑층으로 내려갔다고 나옵니다. 5절에 그가 배 밑층으로 내려갔다. За тэгэхээр Йонатай адилхан одоо бид нар ч гэсэн бурхны хүсэл талын эсрэг явах юм бол Йонатай адилхан ингэж дорд болгогдож янз бүрийн тэр залгүй элдв бэрхшээлтэй учрна гэж байна. Тэгээд энэ талдаар Йона яаж тэгэж одоо дорд болгогдсон бэ гэхээр 5 дугаар ишлэлийг харах юм бол Йона хөлөг онгоцны доод хэсэгт орж өвтөд гүн ойрсон гэж хэлж байна. 바다 속에 던져져서 바다 밑으로 또 내려갔다고 나옵니다. 15절에. 5절에요? За бас 15 дугаар ишлэлийг харах юм бол ингээд хэд Йонаг барьж байгаа далайд хайсанд далайд огшрохоо боллоо гэж байна. 또다시 큰 고기 뱃속까지 떨어지게 되는 이런 비참한 상태가 되고 있는 것을 보여주고 있습니다. Тэгэхээр Йона тэгээд эцэст нь болохоор тэр бүр одоо далайн төвшнөөс доошоогоо тэр авраг загсанд залхиулаад тэр одоо далайн гүн рүү хүртэл орсон гэж байна. Тэгэхээр энэ ишлүүдийг харах юм бол эхлээд Йона болохоор өөрөө тэр хөлөг онгоцны доошоо явж тэнд очиж унтсан тэгснэ дараа нь болохоор хүмүүс түүнийг далаа руу шидсэн тэгснэ бүр далаа гүн рүү тэр загсныг гэдсэн залхиулаад бүр гүн рүү ингээд бүр доошоо ингээд буусаар байгааг бид нар харж байна. 이제 그 17절에 그게 또 나오죠. 17절. 1장 마지막 절 17절에 요나가 어디까지 떨어집니까? 고기 뱃속에 떨어지는. 17 дугаар ишлээс харах юм бол Йона аль хүртэл тэгж доош болгогдсон бэ? 자, 이와 같이 요나가 의도적으로
자신이 하나님의 명령을 거스리고 도망간 결과로 인해서 자신이 계속해서 낮아지고 떨어지고 이런 비참한 상황을 묘사하고 있습니다. За тэндээс харахад бол Йона бурхны хүсэл зоригийг одоо санаа таагаар зөрчиж зүхтаж явснаасаа болоод тэр маш тийм одоо доорд болгогдож байгааг харж болно. Эхлээд тэр онгоцны доод хэсэгт орж хөвтсөн. Энэ нь одоо өөрийнхөө хүсэл зориг байлаа ч гэсэн нөгөөтэйгүр тэр доорд болгогдох эхний одоо алхам нь хийгдсэн гэсэн. Тэгсний дараа одоо тэгээд нөгөө далайн гүн рүү шидэгдсэн дараа нь бүр загсан залхиулсан гэдэг. 몽골에도 목사가 된 하나님의 일꾼들이 하나님의 일을 하지 않고 또 하나님의 뜻을 거스려서 자기 마음대로 하다가 요나와 같이 이런 징계를 받고 그 환난 가운데 어려움을 당하는 사람들이 있을 거로 봅니다. Монголд ч гэсэн бурхны дуудлагыг авсан, бурхны ажлыг хийх ёстой хүмүүс буюу одоо пасторууд тийм ээ Йона шиг ингээ бурхны хүслийн эсрэг явж байгаад Йона шиг ингээ дорд болгогдсон. Тэгээд олон юм саад бэрхшээлтэй тулгарсан хүмүүс олон байгаа хаа гэж бодож байна. 한국에도 이런 목사님들이 많이 있습니다. 그리고 그들이 간증을 하고 후에 회개하고 간증을 많이 합니다. Тэгээд Солонгос гэсэн ийм пасторууд олон байдаг. Тэгээд тэр хүмүүс эцэст нь одоо ойлгож ухаарад энэ талаараа бас гэрчлэл хийдэг байгаа. 여러분도 혹시 요나와 같은 그런 경험을 해본 적 있습니까? Та нар ч гэсэн Йона шиг яг ийм байдалд орж ирсэн удаа байгаа юу? 하여튼 우리가 하나님의 뜻을 거스르면 안 됩니다. Бурхны хүсэлт бурхны хүсэл тааллыг зөрчиж юусаа. 우리가 참 요나서를 좀 여러분 잘 연구하시고 하나님의 인도를 받으시기 바랍니다. Йона номыг та бүхэн сайн судлаад ойлгоод тэгээд бас бурхны удирдамжийг авдаг дагдаг байгаасай гэж хүсэж байна. 자, 우리가 불순종한다고 해서 하나님의 일이 안 되는 게 아닙니다. Бид нэр ингэж дуулуургүй байлаа гэд бурхны ажил зогсчихгүй. 우리가 불순종하고 나가면 하나님은 반드시 요나처럼 우리를 낮아지게 떨어지게 환난 가운데 연단시켜서 그리고 회개시켜서 다시 사명을 주십니다. Бид нар дуулуургүй байж бурхнаас зүхтаалаач гэсэн бурхан Йона шиг биднийг ингэж дорд болгож эцэст нь өөрлөгөө хэзээ нэгэн цагт заавал авчирдаг. 세 번째 대지 한번 봅시다. За 3 дахь хэсэг. 1-р бүлгийн 3 дахь хэсэг. 요나가 풍랑을 만남. Йона далайн шуургатай таарсан. 4절 읽어봐. 4절. 4-р эшлэг уншия. Итэл эзэн далаа руу их салхи хэлгэн далаа дээр хүчит шуурга босгож хөлөг онгоцыг сүргээд түргэв. 예. 자, 하나님께서는 하나님의 뜻을 거스리고 거역하고 도망가는 그 요나가 탄 배에 하나님은 큰 풍랑을 이렇게 내리게 됩니다. За бурхны хүсэл тааллыг эсэргүүцэж зүхтааж явж исэн Йонагийн суусан хөлөг онгоц руу бурхан хүчтэй шуурга илгээжээ. 이 하나님이 내리신 이 풍랑, 바람이 여기서는 큰 바람, 또 큰 폭풍이라고 기록되어 있습니다. Энд бурхны илгээсэн салхи шуурга нь болохоор
их салхи, хүчит шуурга гэсэн байна. 그러니까 요나가 탄 배가 거의 침몰 되기 직전입니다. 아주 위험하게 된 거예요. За тэгээд Янагийн тэр сууж исэн хүлэг онгоц нь үнэхээр одоо сүүрхийн даваан дээр тулсан байна. 이것은 하나님의 종들이 하나님의 뜻을 거역하면 그 죄로 말미암아 다른 사람들이 이렇게 큰 환난을 당한다는 거예요. Эндээс харахад хэрвээ бурхны хүмүүс бурхны зарцнаар бурхны хүсэл тааллыг зөрчих юм бол хажуу дэрэгдээ байгаа ойр хавийнхын хүмүүс ч гэсэн хамт маш их тэр аюул эрсдэлт ордгоо гэдгийг бас харуулж байгаа. 여러분, 하나님은 얼마든지 이 바람과 폭풍, 이런 자연 만물을 이용해서 그 하나님의 뜻을 이루십니다. Эндээс харахад бурхан бол байгалийн үзэгдлүүдээр дамжуулаад тийм ээ одоо энэ салхи, шуурга, одоо үер мөндөрч гэдэг юм уу ийм үзэгдлүүдээр дамжуулаад ч гэсэн өөрийнхөө хүслийг биелүүлэхдээ л нэг биелүүлдэг. 이거 지금 구약 성경에 보면 하나님께서는 그 하나님을 불순종하고 하나님을 떠나는 그러한 백성들을 징벌하기 위해서 바람이나 천둥, 번개, 또 여러 가지 자연 재난을 통해서 하나님이 징벌하시는 겁니다. Яг ч гэрэн дээрээс гэсэн харах юм бол бурхны хүсэл зоригийг зөрчсөн хүмүүс газар нутгийг бурхан янз бүрийн байгалийн үзэгдэл, гамшиг, салхи, шуурга, аянга цахилгаан гэх мэт үзэгдлээр дамжуулан шийтгдэг. 요나가 처음에 이제 하나님을 이제 불순종하고 자기가 원하는 대로 할 때는 처음에는 길이 순탄하게 잘 열렸습니다. 요나가요? 예, 요나가 처음에는 자기가 하나님을 떠나서 다시스로 가는데 요바로 가자마자 바로 배를 만났고 뱃삭을 주고 배에 승선해서 다시스로 잘 가고 있었습니다. Янаг хувьд болохоор бурхны тэр тушаалыг зөрчөөд хүсэл зоригийнх нь эсрэг ингээд зүхтааж явхад эхэндээ бол бүх одоо зам нь нээлттэй аян замд саадгүй болж байгаа юм шиг санагдчихсэн. Түүний Япад очингууд нь Таршиш руу явах хүлэг онгоц бэлэн байж исэн. Тэгээд тэр онгоцонд суугаад Таршиш руу зогссон. 배 밑창에 들어가서도 자기가 원하는 대로 이렇게 깊은 잠에 떨어지게 된 겁니다. Тэгээд 5 дугаар эшлэл дээр гарч явуулсан хөлөг онгоцон дээр ч гэсэн элдэ асуудал учраагүй. Тэгээд тэр санаа амар онгоцны хамгийн доор очиод унтсан байгаа. 얼마 후에 이런 큰 폭풍, 태풍을 만나서 배가 침몰 되기 직전으로 큰 위기를 만나게 된 것입니다. Гэтэл удалгүй бурхан тэр хөлөг онгоц руу их салхи шуурга илгээснээр онгоцонд сүйрхэд хүрсэн байна. 이것이 하나님의 뜻을 거스리고 우리 마음대로 이렇게 하게 되면 처음에는 잘 되는 것 같지만 결국은 하나님의 징계가 오게 됩니다. Энэ мэдслэн бид нар ч гэсэн бурхны хүсэл зоригийг зөрчих юм бол долгоргүй байх юм бол эхэндээ бол бүх зүйл яг сансаар болж байгаа юм шиг миний зүв байсан юм шиг санагддаг боловч удалгүй бурхны том хүчтэй цохилт ирдэг. 요나의 불순종으로 말미암아 그 요나가 탄 배가 이렇게 큰 위기에 빠졌는데 그 안에는 많은 사람들이 타고 있습니다. Янагийн дуулуургүй байдлаас болоод түүний сууж явсан
хөлөг онгоцонд ийм том аюул учирсан байна. Гэтэл тэр онгоцонд болохоор янагаас гадна олон хүмүүс сууж зорчиж явсан. 5절 읽어보세요. 5 дахь ишлэг уншия. Тэгэхэд далайчид айж хүн бүр бурхнаа дуудаж хөлөг онгоцоо хөнгөн болгохын тулд дээрх ачаа тэшиг нь далайд хайжээ. Харин Йона хөлөг онгоцны доод хэсэгт орж ивдээд хүн нойрсон байв. 그러니까 이 사공들이 말이죠. 뱃사람들이 너무 두려워서 각각 자기들의 신들의 이름을 불러가면서 그 신들의 이름을 가지고 기도합니다. Тэр шуурга маш хүчтэй аимшигтай байсан учраас далайчид бүгдээрээ айгаад хүн болгон өөрсдийнхөө итгэдэг, шүтдэг бурхнаа дуудсан гэж байна. 그래도 아무 소용이 없었습니다. Тэгсэн ч ямар ч нэмэр болоогүй. 또 배를 가볍게 하려고 배에 그 실려 있는 화물들을 다 바다로 던집니다. Тэгээд бас онгоцоо одоо хөнгөн болгохын тулд тэр ачиж явсан ачаа тийшүүдээ бүгдийг далаар руу шидсэн. 그래도 아무 소용이 없습니다. Тэгсэн ч ямар ч нэмэр болоогүй. 하나님이 한번 작정하시면 절대로 인간의 힘으로, 인간의 노력으로 그 환난을 벗어날 수가 없는 것입니다. Тэрээ бурхан нэгэнт шийдсэн бол хүний ямар ч хичээл зүтгэл, ямар ч хүчин чармайлтай бурханы тэр шийдэглээс зайлсхийж чадахгүй. 근데 요나는 지금 배 밑층에 내려가서 쿨쿨 잠을 자고 있는 것입니다. Гэтэл нөгөө гол хэргийн эзэн Йона болохоор онгоцны тэр доош очоод сайхан санаа амар унтаж байсан. 요나의 불순종으로 말미암아 이 배가 위험에 처했는데 전혀 아랑곳하지 않고 아무 상관이 없다는 듯 무책임하게 이렇게 잠을 자고 있습니다. Өөрийнх нь дуулуургүй байдлаас болоод тэр олон хүн хохирч тийм ээ хөлөг онгоц нь сөөрхийн даваан дээр тулчаад байхад ямар ч өөрт нь огт хамаагүй гэсэн шиг ямар ч хариуцлагагүй зүгээр сайхан 50 унтаж байсан. 자, 6절 한번 보시죠. 6 дахь ишлэг шиг хөлөг онгоцны ахмад Йонагийн дэргэд ирж чи яагаад унтаж байгаа юм? Босож бурхнаа дууд. Тэр бурхан чинь бидэнд санаа тавьбал бид сүнэхгүй байж магад гэж хэлэв. 배 선장이 자기들이 방법으로 안 되니까 해결이 안 되니까 배 밑창에 내려가서 그 요나를 깨웁니다. Хөлөг онгоцны ахмад нь хичнээн одоо хичээгээд янз бүрийн арга хэрэглээд болохгүй байсан учраас тэр онгоцны доор очиод унтчихсэн Йона дээр хүрч очсон байна. 그러면서 어찌하여 자고만 있느냐? 일어나서 네 하나님께 기도하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라 이렇게 말을 합니다. За тэгээ очиод чи юунд унтаад байгаа юм бэ? Босооч. Тэгээд өөрөө бурхны дууд тэр бурхан чинь хэрвээ санаа тавих юм бол бид сүнэхгүй байж юуны магад гэж хэлсэн байна. 이것은 이방 신들의 이름은 아무런 좀 헛되다는 것이 나옵니다. 모든 이방 신들은 풍랑을 멈추게 할 수도 없고 바람을 멈추게 할 수도 없어요. 헛되다는 것을 증거하는 것입니다. Тэгээ энэ юуг нотолж харуулж байна гэхээр бүхэл тэр одоо хар үндэстнүүдийн бурхад тэр хуурамч шүтээнүүд нь болол тэр юу ч хийж чадахгүй ямар ч нэмэргүй тэр салхи шуургыг зогсоож чадахгүй ямар ч хэрэгцээгүй хуурамч шүтээнүүд юм а гэдгийг нотлон харуулж байна. 사람은 이렇게 큰 어려움을 당할 때에 큰 환난을 당할 때 하나님을 찾게 되어 있습니다. Тэр хүн гэдэг амтан болвол ингэж өөрт нь үнэхээр одоо аюул занал тохиолдсон
Эсвэл бол том бэрхшээл асуудал тохиолдсон үед өөрөө ирэхгүй бурхныг хайдаг. 그리고 우리가 전도할 때도 큰 환난을 당한 사람들을 찾아가야 됩니다. Тиймээс бид нэр сайн мэдээ тарахтаа ч гэсэн ийм том асуудалд орсон хүнд хэцүү зовлон бэрхшээлтэй учирсан байгаа хүмүүстээр бас очих хэрэгтэй. 이 질병 가운데 있는 사람들, 아니면 이 재정적으로 파탄난 사람들, 사업에 부도난 사람들, 또 여러 가지로 өвчин тулсан хүмүүс. 가정이 어려운 사람들, 이런 사람들 가서 전도해야 됩니다. Өвчтэй зовлонтой хүмүүс ч юм уу эсвэл бол одоо хийсч байсан ажил бизнес нь дампуурчихсан ч юм уу эсвэл гэр бүлийнх нь хин нэгэнд одоо ямар нэг асуудал тохиолдсон эсвэл гэр бүл нь салт сардах гэж байгаа ч гэдэг юм уу. Тэгээ ийм асуудалтай өөрийн хүчээр одоо юу ч хийж чадхааргүй болсон тийм хүмүүстээр ялангуяа очих хэрэгтэй. 예, 한국의 많은 성도들도 어려울 때, 환난 당할 때 그때 전도를 받고 예수님을 믿게 되고 하나님께로 돌아온 것입니다. Солонгосын олон итгэгчдийн хувьд ч гэсэн гэрчлэлийг нь сонсоод авах юм бол яг ийм одоо амьдралд нь хүнд хэцүү асуудалтай тулгарсан эсвэл өвчин зовлон хөл хагцлж гэдэг юм уу эсвэл мөх санхүүгийн асуудал гэр бүлийн асуудал гэх мэт ийм асуудалтай байсан үедээ сайн мэдээг сонсоод итгэгч болсон байдаг. 7절 한번 읽어보세요. 7절. 다시 몇 절이요? 7절. 7-р хэсэг уншия. Хүмүүс би биедээ наашир бидэнд энэ гай хинээс болж байгааг мэдхийн тулд шавх татцгаая гэцгээв. Ингээд тэд шавх татсанд уг шавх яна дээр болаа. 자, 이제 뱃사람들이 이 선원들이죠. 이 사람들이 서로 서로 얘기를 합니다. 우리가 제비를 뽑아자. 제비를 뽑아서 이 재앙이 누구 때문에 온 것인가? 이 제비를 뽑아서 한번 알아보자. 이렇게 요나에게 제안을 합니다. За тэгээд нөгөө юун дээр онгоцон дээр явж байсан хүмүүс бүгдээрээ одоо шавх хаяад энэ гай гамшиг хинээс болж байгаа юм бэ гэдгийг 제비를 뽑았는데 누가 뽑혔습니까? За тэгээд тэр шавх нь хэн дээр буусан мөлий? 요나가 뽑혔습니다. 요나가. 자, 요나 дээр буусан. 이 구약 시대는 사람들이 어떤 일을 결정할 때 이 제비를 뽑아서 결정하는 풍습이 있었습니다. Хожим гэрээний үед хүмүүс ямар нэгэн асуудлыг шийдэхдээ одоо шийдэл төрөхгүй бол ингэж шавх хаях аргыг хэрэглэдэг гэсэн. 근데 많은 사람 가운데 제비를 뽑았는데 요나가 뽑힌 거예요. За тэгээд онгоцон дээр бол мэдээж олон хүмүүс байсан ш дараа тэр олон хүмүүс дундаас яг Йона дээр тэр шавх нь таарсан байна. 여러분 잠언 16장 33절을 보시면 이렇게 기록되어 있습니다. 잠언 16장 33절. Пролог 16-гийн 33 дээр ингэж хэлсэн. 사람이 제비를 뽑으나 일을 작정하기는 여호와께 있느니라고 했습니다. 잠언 16장요? 잠언 16장 33절. 16-гийн 33 дээр шавх хаявч шийдвэр бүрэн эзнээс ирдэг гэсэн. 네. 그러니까 이 사람이 제비를 뽑을 때도 하나님이 다 작정한다는 것입니다. Тэгэхээр хүмүүс хэдийгээр тэр шавхыг хаяж одоо шодож үзэж байгаа ч гэсэн тэр шавх хэн дээр буух вэ гэдэг шийдвэр нь бурханд байдаг гэж. 역시 요나가 제비를 뽑힌 것도 그 하나님의 뜻입니다. За тэгэхээр Йона дээр тэр шавх буусан гэдэг нь угаасаа одоо бурхны шийдвэр, бурхны хүсэл байсан. 그래서 이 뱃사람들이 요나의 죄 때문에 이 폭풍이 왔구나. 이 큰 지금 풍랑을 만났구나. 이제 그것을 다른 사람들이 다 알게 된 것입니다. Тэгээд тэр онгоцон дээр явж байсан хүмүүс бүгдээ энэ Йонагийн
буруугаас болоод энэ салхи шурга учирсан байна. Энэ онгоц маань сүрхэд хүрж байгаа юм байна гэдгийг мэдсэн. 이것은 이방 사람들 앞에서 그 요나의 죄를 하나님께서 드러나게 하신 것입니다. Өөрөөр хэлбэл тэр хар үндэстэн хүмүүсийн өмнө Йонагийн гэм нүглийг бурхан ингэж илчилсэн байна. 그래서 요나가 회개하도록 하신 겁니다. За их Йонаг гимшүүлсэн гимших хүргэсэн. 우리가 하여튼 하나님의 뜻을 거스리고 불순종하고 나갈 때는 우리들의 죄를 세상 사람들이 알게 하십니다. 하나님이 알게 하시는 거예요. Тэгэхээр хэрэг бид нэр бурханы хүсэл зоригоос зүхтаж дуулуургүй байх юм бол бидний тэр гэм нүглийг бурхан олонний өмнө буюу одоо энэ дэлхийн хүмүүсийн 그래서 회개를 하도록 하나님이 인도하시는 겁니다. тиймээс биднийг гимшил рүү удирдах чиглүүлдэг байгаа. 자, 8절 한번 봅시다. 8절. 8-д орчлол. Тэд Йонад одоо бидэнд хэл хинээс болж бидэнд энэ гай ирв. Чи юу хийдэг хүн бэ? Чи хаанаас ирв? Улс орон чинь аль вэ? Чи хаанхын ямар үндэстэн бэ гэлцэв. 자, 이 요나가 제비에 뽑히고 요나 때문에 풍랑이 온 것을 알고 선원들이 요나에게 무슨 연고로 이런 재앙이 임했는지 자세하게 묻습니다. Шавга Йона дээр буугаад Йонагаас болоод энэ шуурга ирж байгаа юм байна гэдгийг мэдээд хүмүүс энэ ямар учир чи ер нь ямар учиртай хүн юм бэ? Ямар учраас бидэнд ийм гай тохиолдох болов хэл гэж толгосон байна. 그리고 요나의 신분에 대해서 물어봅니다. За тэгээд түүнийг одоо хэн болохыг хэл гэж асуусан байна. 예. 자, 이렇게 자세하게 물어보는 것은 그 요나가 어떤 사람인지 알고 싶은 겁니다. За ингэж нэг бүрчлэн олон асуултыг ингэ тавьсан гэдэг нь болохоор Йонаг ямар хүн юм бэ гэдгийг нь тэд үнэхээр мэдхийг хүссэн гэдгийг харуулж байгаа. 그러니까 요나가 이 9절과 10절에 자신의 그 신앙 고백을 솔직하게 사람들 앞에 증거를 합니다. За тэгээ 9-10 дугаар ишлээс харах юм бол Йона өөрийгөө хэн болох тухай ямар бурханд итгэдэг ямар учиртай хүн бэ гэдгийг нэг нэгэнгүү улаасан байна. 자, 9절, 10절 읽어보세요. 9-10 дугаар ишлэл. Йона тэдэнд би еврей хүн далай ба хуурай газрыг бүтээсэн Тэнгэрийн бурхан эзнээс би имээдэг юм гэлээ. Тэгэхэд хүмүүс ихэд айн сандарч түүнд чи яах гэж ингэв гэж Йона өөрөө тэдэнд хэлсэн тул тэр хүмүүс түүнийг эзний оршуугаас цугтаж яваад мэджээ. 요나는 선원들에게 숨기지 않고 사실대로 자세하게 이렇게 고백을 합니다. Йона одоо нэгийг ч нуулахгүйгээр нэгэнд одоо ил болцсон юм чинь гээд бүгдийг нь нэгэнгүү өчөж хэлсэн байна. 나는 히브리 사람이요. Би бол еврей хүн. 바다와 육지를 지으신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 사람입니다. Далай ба хуурай газрыг бүтээсэн Тэнгэрийн бурхан эзнээс имээдэг хүн гэсэн. 그리고 내가 여호와의 얼굴을 피함인 줄을 하나님의 얼굴을 피해서 지금 도망가고 있습니다. Тэгээд би эзэн бурханы оршихуйгаас зүхтаад явж байгаамаа гэдгийг бас хэлсэн. 그러니까 선원들이 당신이 어찌하여 그렇게 하나님 앞에 불순종해서 그 죄 때문에 우리가 이런 어려움을 당하게 했습니까? Тэгээд та юунд чи яах гэж ингэвэ гэсэн байгаа тийм яах гэж одоо ингэж эзэн бурхандаа тэрслээд тэгээ түүнээсээ болоод хамт явж байгаа биднийг хүртэл
ийм аюулд учрахад хүргэвэ гэж зэмлсэн байна. 그리고 요나는 자기가 하나님의 뜻을 거스린 죄 때문에 이러한 풍랑이 오게 됐다고 고백을 합니다. Өөрөх нь өөрөө бурхны хүсэл тааллыг зөрчилснөөс болоод ийм аюул учирсан гэдгийг үнэн зөвөр 그러니까 그 뱃사람들이 어찌해서 당신이 하나님의 뜻을 거스려서 우리에게 풍랑을 하나님이 내리게 했느냐고 책망을 합니다. Тэгээд хөлөдөр явжсэн хүмүүс чи юунд тэр бурхандаа одоо ингэж дуулуургүй байснаасаа болоод биднийг хүртэл ингэж өгөхөд хүрэж байгаа юм бэ гэж. 그래서 요나가 공개적으로 뱃사람들 앞에서 자신의 죄를 솔직하게 고백을 하게 된 겁니다. Өөрөлдвөл одоо Йона тэр хөлөдөр явжсэн хүмүүс өөрийнхөө гэм нүглийг ерөөсөө нуулгүй бүгдийг илчилсэн гэсэн үг. 잠언 28장 13절을 한번 보세요. За сургаалт 28-ийн 28장 13절. сургаалт 28-13-ыг харъя. Гэмт үйлчлээ галдлагч хизээж үл дэвжин гэвч улайгаад орхигч нь хайр имэрлийг бүтнэ. 예, 자기의 죄를 숨기는 자는 형통하지 못하나 죄를 자복하고 버리는 자는 불쌍히 여김을 받으리라고 했습니다. Гэм нүглээ нуун галдлагч нь хизээж дэвжиж бүтэмжтэй явж чадахгүй. Харин гэм нүглээ улайгаад тэр гэм нүглээ орхидог хүн бол эзний хайр имэрлийг хүртнэ гэж. 여기서 요나는 용기를 내서 자신의 죄를 솔직하게 고백하고 자신의 죄 때문에 우리가 이 배가 큰 풍랑을 만나게 됐다고 솔직하게 증거를 한 것입니다. Йонач гэсэн одоо гэм нүглээ нэгэнт ийм зүйл бас учраас гээд одоо яг үнэн зөвөр нь нэг ч нулгүйгээр илчилж улаалсан байна. Тэгээд надаас болж миний гэм нүглээс болоод та нарч гэсэн ийм аюул учирлаа гэдгийг бүлээн зөвшөөрсөн байна. 기도합시다. Залбир. 걸어가신 아버지 하나님, 요나의 이 불순종을 통해서 하나님이 많은 사람들이 탄 배가 이렇게 큰 풍랑으로 위험에 처하게 됐습니다. Өнөөдрийн үдсэн Йона намар дамжуулан Йонагийн гэм нүглээс болоод түүнтэй хамт хөлөг онгоцонд сууж явсан хүмүүст аюул учирч хөлөг онгоц нь сүрэхэд хүрсэн байна. 요나가 양심에 자기 죄를 깨닫고 사람들 앞에 솔직하게 고백을 했습니다. Йона харин мэс чанартай байж өөрийнхөө гэм нүглийг олон хүмүүсийн өмнө шударгаар бүлээн зөвшөөрчээ. 하나님께도 회개한 것입니다. Бурхны өмнө ч гэсэн тэрээр улаан гэмшсэн байна. 이제 요나가 자신의 죄를 회개하고 돌이켜서 그 죄에 대한 징벌을 자기 스스로 받기로 결심한 것입니다. Йона өөрийнхөө гэм нүглийг ойлгож тэр гэм нүгэлд тохирох шийтгэлийг хүлээн авахар шийдсэн байна. 하나님 아버지, 저희들에게도 이 요나를 통해서 하나님의 뜻을 잘 우리가 깨닫고 거스르지 않도록 하나님 해 주시옵소서. Хамын тэгээд Йона намар дамжуулан бид нар ч гэсэн сургамжийг авсан. Тэгээд Йона шиг таны үгийг эсэргүүцдэггүй, таны хүсэл зоригийн эсрэг явахгүй, харин эзэн таны өмнө гэм нүглээ улаан гэмшиж таны удирдсанаар явхад минь туслаарай.
하나님께서 인도하는 방향을 따라서 잘 순종해서 이렇게 하나님의 일을 잘 감당할 수 있게 해 주시옵소서. Таны заасан чиглүүлсэн тэр зөв чиг рүү дуулууртайгаар явж таны бидэнд даалгасан ажлыг итгэмжтэйгээр хийхэд туслаарай. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирanгуйж байна. 아멘.